Chanchin Thakla Khom Atupite, BK Moirangcha in Joint Committee on Inner Line Permit System a Convener Mopok na tutading. Balta. Vahui TV, Vaiphei News and 2 Tezo, se Mary SUANTAK in Chibai Kahunbo here, Chanchin Akim John and Khomitio. Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS Convener Chair La in Jani Kay Sampa Sega Road Konjeng Hazari Leikaya Community Hola Vaihom na Khat Nei Alahi Jeki Vaihom na a Thupu na La Dungzui in Kumsang ni Somni Lekhat apat Sang ni Somni Sang Kumsang ni Somni Letumchan Convener ding in Amesco apat BK Moirangcha Co-Convener Finance ding in IPSA apat Luwang Cha Chingkei Co-Convener Organization ding in AMIPCO apat Thiam Sarat Chandra Co-Convener Publicity ding in UPF apat Warepam Second Co-Convener Community Affairs ding in Haupukom Co-Convener Minority Affairs ding in MD Khair Udin MMT 10 Mopo na tuding ahiutin JCILPS Co-Convener Luwang Cha Chingkei apat Chanchin Kimuchun again here. Tamenglong District Tamay Subdivision Home Sunga Kuilong Part 2 a Forest Department 10 Gam Sakay a Dim Ti Het na ding a July tha Gam Lak a camera ala koina apat in Gam sa Wangma ma khen khat lim te lim lak do a hi camera a lim amut camera a lim mu thei te so a hi le Himalayan black bear yellow throated marten sambar deer barking deer wild boar te a hiu 2 July tha a Tamenglong Forest Department 10 Sakay Keng nung ding a monmo sakeng nung tam tak mu malew Royal Bengal Tiger limla mu ahipoitin again ui api nanu lepan abe sanung a api le ani to khosa moirang kang konjeibung maning leikai a pat famta hemam ananchanu hemam roji kumsom ni lekhat in moirang Assembly Constituency apat NPP ticket at Kitelpi na te dinga kising sa Thongam Santi in Pon Khuina Khol Khat Panpina in apihi Pon Khuina Khol apat Pon Khuina Khol Khat athona apik na huna ti he Santi in again na achun hunso tak masang apat Moirang Kendra again thei chaga umsak loadinga kala kitiem na to kiton in Moirang Kendra Progressive Front MKPF to kitho in kon hen khat Panpina hung pe jing ahi Tuni chun anu lepa lo nunga apile ani to khosa hemam roji ke nga pon huina hol pik ahi roji in kumtom cha ahi apat in kon khat en kola ala hi aki het in no mo akisa BA third semester simlai khat in ni heart patient en kol jingkoma insung et kol na lien tak mo po na supi tin na ding in tronglaw bi apat nek thei te ho bacha in nek thei ding chi chom sim lezo in insung haksat na somdol na ding a pan ala kamu in keilama pat pon huina hol hi kapi kahi roji insunga haksat na ki thopi theiding a hi khak leti a pon huina hol hi roji to holim na kanei na wa ama doitel na dungji in kapi kahi tin thongam shanti chun again jom hi makoi piom se yam na lebak ti ba thodo phibam ni maram di roji hoje je bi First semester Moirang College tami dani mahana college satri ngai da tong lo gi kabok lo raga madu sara ga yu laga magi mabo usmane bu mana tha ga leidum ma se khoi den thel jaw bani aduna khoi wakhal khoi pandaw agi Moirang Ken Progressive Front sahi manga sukna satrapa Moirang Ken lai ra ko an gani haba khoi pandam nu gi makha pona Rojibo karamba sunthok labi lehlaga mano hotna service ko da khado shubate panga ka ma ki life se karmo mong hinga de gena khajjaru da roji masana phitu baso heiba adum ba nupi so am hotna kadaba du bi sa mo irani adun marmo ga mo de se showing machine se lem na pizaraga ma ki sigum laba mabu umdi manebu thakna bo honu da man lori thodang du da simthana boina magi dum la khang kan
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯒ kum upata kapito nek thei sim in moirang lam khaya dorde kinga jingka le bapi in ni taklam le paisa la khom in kachi seko jigol achun insunga kahun en kol to peka ka insung din man hak satna chanchin kapu shanti in a het in ke ading in pon kuina hol panpina hungpi a hi tin ka kipa mama jing hi tin achung in kipa thu again hi tin roji chun again hi All India Traditional Wrestling and Pancration Federation TET Kainanoi Traditional Wrestling and Pancration Association of Goa TWPA Zigongal na in Acheta October Tarik Somnileko apat Somthum Lekhachan Maijans Lake View Resort Sankwadi Arpura Bandits Goa Kove na AITWPF National Traditional Wrestling and Pancration Championship 2021 huna Manipur in gold medal Somthum Legop Silver somleni bronze medal somlenga mu in first runner up team loman alasang ahi championship chun Maharashtra in gold medal somnga silver medal somnga bronze medal somgupleni mu in overall team champion le Guaten gold medal somleko silver medal ko bronze medal get mu in second runner up loman alachang ahi All Manipur Traditional Belt Wrestling Association AMTBRA President Dr. Norendra Thokchom Mapuina Team Manager Takhil Shangbam Rishikanta Sharma Assistant Manager Laisram Ibopisak Coach Laisram Fokul Chandrale Assistant Coach Khomdram Shanti Devi Medical Team Dr. Huidrom Romenten Official in Apang Oahi Quality Education le Manipura akhan le jail zok na dingai to jing non-profitable organization meets na akiphudo kum thum atin na to kiton in Jani Manipur University MIMS hola hunmat ahi meets na PRO Nivia Longjam in chanchin thakla khom taking again na achun kumthum tin na to kiton hunmat na achun quiz program open interaction session le thil som akinei na achun US le Japan apat CEO CSO palai khen khaten virtually in a obuitin again here Khangabo Assembly constituency apat BJP ticket akitel pina ding a kisingsa te ding a kisingsa intending candidate panite kikala kina kinil umgola thulam leng hi thilda tak ahi BJP sunga Kimuda na sakding doina jega jigol gongal na ahitin Manipur Legislative Assembly ki telpina constituency apat BJP ticket ki telpina te dinga kisingsa Dr. Akoisana chun again hi hangaboga Dr. Akoisana chenna in muna jani chanchin thakla khomte to kimuna hun khata jethu hi again na achun tu chung thil tung hi constituency sung a Congress party te thil bolngen ding a he the a hi BJP sung a kinil boina hi party mi le sa deji hilo a hilo dan ki hechi a hilo dan chin a chin deu hi constituency sung a ko king a vote big hiding anini ni a chin deu a hi BJP ten kitel pina a goal zone na ding a panlak na mi pite muda sak ding a politics boloading in Dr. Akoisana chun again hi aja sindi khanaba ama phawusu leite aikoi BJP da koi yawmin riba leiriba aikoi sinau mayam sing si masa masana tasena asengba mak party sing si da yawbira pungatani aduna khanariba makhoi sing sima khanaraga party masen khanare amadi koi khangbu mandal gi leiriba voters sing mayam khanare haibase masi samada chama landani khangbu mandal gi praja singdi BJP da vote pinanaba sem sadu leire amasung phanglappa haibedi ticket amakhakta da pigadobani masida ticket munaduna khanaduna mayam pun manghanbase masi tawbirodabani Kaksing Bazar Kunyai Leikai apat fashion designer Dayani Naurem Innumeite ading bet fashion tokisai showroom khat jani Kaksing Bazar Kunyai Leikai a Manipuri film actress Saikom Manda Chedan Dungjui in Alahong hi showroom hondo na hun achun Bhubon and Lyrek Brickfield Kaksing Neitupa Dayani Naurem le ahung tungding Manipur Legislative Assembly election na Kaksing Assembly constituency apat JDU intending candidate Naurem Nabachandra Tenle ala obo ahi
jehun matna a sai khom manda in again na chun hin kho a miloting hi na ding in solkar na sep bek manga lo in isep theile itu pi ding et a ikitu pi ding et a sep angai hi entrepreneur tungton a sep na nei lo khang thak te pe thei ding a kising sak ding a hi gam chan kang te umdana umding ngai tu in gam choma pat ban ki polu te a ki chaina in state economy su khalo a hi poi jejek achun igam sunga mitam ta in apu do u bante mangcha in au ki somdol tu kom in khan to kom ding a panla hun a hitai tin manda chun again hi All Manipur Arts and Cultures and Sports Development Society AMA CSDS in Alapmat Meidingu Maharaj Okendro Sanna Hejingna program somni lekhat na peace and communal harmony and AMA CSDS State Level Awards Function 2021 to 22 All Manipur VDF Welfare Association Central Committee tu President Elapo Pik District Somlegupa VDF Singkhat le Somnga te nat le sakte laga Elapo Pik MD Riyad Khan King in Kipak Thilpik Pik na Manipur VDF Singkhat le Somnga te hin Kipak tu again ahi J Awards hi achita somthum lekhat awang BOC asha hall program matna MLA Y Irabot in apik do ahi MD Riyad Khan 2021 kumsang ni som lekhat kum upa kipat J state ahi ala BDF mi singkhat somnga te hin aloding un cheng sangi le janga chule ration money ding sangni amu thei wahi ama phatsom nading te pedok thok hataga apan najal ahi ti in All Manipur VDF Welfare Association Central Committee in 2000 taking in alageno ahi Hovel pumpi in ato COVID-19 na akipat kiven bit na dinga mimal in ibol thei thil te ho ngai khok thaga bol chi ding in Vahui TV lam akipat in ikichil wai hi jite chu hi le face mask bol jing ding khatle khat Facebook ki kaga ding mai mi khu sop thing jing ding chule COVID dam doi ki kap thei zo si ki ka ba na akipat dam le bit tak in chi goi tiu avela atupite BK Moirangcha in Joint Committee on Inner Line Permit System Convener Mopuk na tutading Tuniti nga India sunga COVID damdoi kikap dogzat alenga kigoma Bible si jale paguk noi som sagi ra ko balta Tuni adinga Vahui TV Vaiphei News season so ehitai en tu tezo se la leng un mangpha